abantu bakomeje gucika ururondogoro bibaza ku cyaba cyihishe inyuma ku kwambika amakamba ya ba Nyampinga abana b'abafandi. Ni nyuma y'aho amakamba 3 yikurikiranya yambitswe abana bose bavuka kwa bafandi. Hari bamwe bibaza bati byaba ari uko bahiga abandi koko mu bumenyi, uburanga, umuco n'ibindi bigenderwaho cyangwa n'imbaraga z'ababyeyi babo. Kurikira iki kiganiro kirajya gusoza bamaze gusobanukirwa. Mbibutsa ko ari Ibiriho TV, nkabasaba gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo inkuru zacu zitajya zigucika. Nge ndi Jean de Dieu Ndahimana. Muri ntangiriro z'umwaka abanyarwanda benshi baba barajwe inshinga n'amarushanwa yo gutora Nyampinga uhiga abandi mu buranga, ubumenyi ndetse n'umuco. Uhiza abandi akitwa Nyampinga w'u Rwanda. Biragoye kubona amateka arambuye ku irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 nk'uko atigeze abikwa, uretse ibigenda bivugwa n'abantu. Nk'uko bigenda bivugwa n'abantu, ibituma haboneka amakuru atandukanye abusanya ku intangiriro n'inkomoko y'amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda, bituma abantu bibaza niba ari umuco muhahano cyangwa byarahozeho na kera. Umusizi akaba n'umwanditsi w'ibitabo bivuga ku mateka y'u Rwanda, Nsanzabera Jean de Dieu, mu gitabo cye yise Imizi y'u Rwanda yashyize ahagaragara mu mwaka wa 2013, yagaragaje ko abakoloni b'Abadage aribo batoye bwa mbere abakobwa b'Abanyarwandakazi barusha abandi ubwiza hari mu mwaka wa 1910. Nta mazina y'aba bakobwa cyangwa se andi makuru atomoye Nsanzabera atanga, gusa agaragaza ifoto iriho abakobwa babiri batowe nk'abarusha abandi uburanga. Muri Werurwe 2017 hatangajwe inkuru ku mukobwa witwaga Nubuhoro Jeanne wavukaga Indera mu mujyi wa Kigali. Musaza we witwa Mudahunga Jean Marie yahamije ko mushiki we yabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 1991 mu birori byabereye kuri Hotel Meridien. Icyo gihe Nubuhoro Jeanne atorwa yigaga muri groupe scolaire Notre Dame du Bon Conseil Byumba. Nubuhoro Jeanne wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, bivuga ko yitabiriye amarushanwa Nyampinga w'u Burundi mu mwaka wa 1992 ubwo yari mu buhungiro atorwa mu bisonga. Amakuru ya Nubuhoro Jeanne yamenyekanye nyuma y'igihe kinini, abantu benshi bazi ko Uwera Dalila ari we wabaye Nyampinga wa mbere w'u Rwanda. Uyu mukobwa Nyampinga Dalila watowe mu Kuboza 1993, ariko agomba kwitwa Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 1994. Mu biganiro yagiye akora mu bitangazamakuru yavuze ko ari we watowe nka Nyampinga w'u Rwanda ku nshuro ya mbere. MC Lion Manzi wari wayoboye uyu muhango yabwiye avuga ko yaragaragiwe n'uwitwa Umuhoza Sandara n'uwitwa Mukorondore. Iryo akaba ryo zina yibuka gusa. Uwera ahembwa amafaranga y'u Rwanda 50,000, imyambaro, amasabune n'ibindi byari byatanzwe n'abaterankunga. Lion Manzi wavuga ko Uwera Dalila atari we wabaye Nyampinga w'u Rwanda wa mbere, kuko hari undi wari watowe mu mwaka wa 1992 nubwo atibuka amazina ye. Uyu mugabo yayoboye ibi birori mu mwaka wa 1993 yavuze ko ibihembo byari byemejwe bitatanzwe. Ati byagenze neza, ariko ibihembo bemereye abakobwa ntabwo babibonye. Abantu benshi bumva icyo gikorwa bakizinutswe. Mu mwaka wa 2009 hatwaye Bahati Grace asimburwa na Kayibanda Mutesi Aurore. Mu mwaka wa 2012 nawe yakorewe mu Ngata na Kiwacu Colombe hari mu mwaka wa 2014. Mu mwaka wa 2015 ikamba ryambitswe na Kundwa Doriane. Mu mwaka wa 2016 ikamba ryambitswe na Mutesi Jolly. Naho mu mwaka wa 2017 hatorwa Iradukunda Elisa asimburwa mu mwaka wa 2018 n'Iradukunda Liliane. Gusa tutizimbye mu magambo, igikomeje guteza inkeke, urujijo n'ururondogoro muri benshi nuko muri Miss Rwanda 3 zikurikiranya ziheruka zose amakamba ari kwambikwa abana b'abafandi. Ibitavugwa rumwe na benshi. Muri aba Miss 3 baheruka kwambikwa amakamba bavuka kwa afandi, ku isonga haza Nshuti Divine Muheto wegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2022. Yabaye umukobwa wa gatatu ufite umubyeyi w'umwofisiye muri polisi no mu ngabo z'u Rwanda wegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Aho hari mu rukera rwo ku cyumweru tariki ya 17 Werurwe nibwo Muheto yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, ahigitse Keza Mauricia yabaye igisonga cya mbere cye, na Kayumba Darina wari mu bahabwaga amahirwe menshi yo gutwara ikamba wabaye igisonga cya kabiri. Uko ari batatu bari mu bakobwa 19 bari bamaze igihe mu mwiherero Nyamata. Muheto w'imyaka 18 asanzwe ari umukobwa wa Chief Superintendent of Police Muheto Francis, kuri ubu ayobora polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru. CSP Muheto yanayoboye polisi mu karere ka Huye, yahawe izina ry'inshingano mu mwaka ushize asimbuye ASP Reverier Rugwizangoga wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Nshuti Divine Muheto wa Francis yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda asimbuye Ingabire Grace wari urimaranye umwaka urenga. Miss Ingabire we asanzwe ari umukobwa wa General Major Emmanuel Bayingana
wahoze ari umugabo w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. General Bayingana kuri ubu ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Umukobwa we yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2021 asimbuye Nishimwe Naomi waryegukanye mu mwaka wa 2020. Uyu mukobwa nawe yavuzwe cyane mbere yo kwegukana ikamba, nawe asanzwe afite umubyeyi w'umwofisiye mukuru mu ngabo z'u Rwanda, dore ko afite ipeti rya majoro. Ese niki cyaba cyishe nyuma y'uku kwambika amakamba abana b'abafande? Byaba ari uko bahiga abandi koko mu bumenyi, uburanga, umuco n'ibindi bigenderwaho mu kuritsindira, cyangwa n'imbaraga z'ababyeyi babo? Mukomeze gukurikira ibiganiro bitandukanye by'Ibiriho TV, mukande subscribe, like, comment na share kugira ngo mukomeze kubonera amakuru ku gihe.